Say Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia, Vice President, no, and a Obopin, Nana Adodan Koyakufuado, and a on and no Edim Common, a far Zongo, Zongo, many abreu. At is one say, young Muslim for no, a kayan ho, one team international and papa in Dinkomo, and Yegina. My answer, I mean, I Mishra, and my young Muslim for some starting country. Ye in a account, your account, but I had the years are fasting way no. Fat Pimunan Cassa, say, maybe T Empire bo. Na yenya Muslim near, or be your man paying or my Ghana. Na wetimi ababe boa ama o man Ghana wetimi atumpon na enyo obi a Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia si ade yo ono nti na afichiri wia no ye ni abre okay ono na ekofa Dr. Mahmoud Alhaji Mahmoud ben kofa sa esidi ba ni butaya odba nti ani say ana oba ana mo ben no metu wo tie ba no ma ya betima kebia cheka na fo mo abe ne dia bre yenya no ozo yo medawase ma minchi a Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ta hene na minchi a CEO of Ghana Library Authority Honorable Hayford Siao na dawro menti na ne yegina ha hedi adanse ewa Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia etena asidin na ohun se aban ko aban ba ye nuanom a ewo zongo ye ka zongo a na ye nkrofo se only Muslim for pena egu zongo. But the answer is no. Uko zongo a obia wo ho na mom impuntu ne nkan kwa ewo zongo no ewo fem. Awira ho sam ewo mu ne se edu election time a ya studies asem ame no kan. Won ye adwumaden ade boa both NDC and NPP. 70 to 90% aye won a wo mu fi zongo. Enti Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ehun se zongo fu ka won eye adwumaden dia ene onkofa adibin fambra wo betimi dia boa zongo mpuntu ene zongo nkanko ena wokofa zongo development fund ede ba zongo ena me na wo ka say through zongo development fund adwuma aye ede ama zongo no uncountable. Ejuma zongo development fund ayade aboa zongo no yes ye bobo so a enya de ayebewie since 2018 abesi ne zongo development fund project anwa ye across Ghana ha yes ye bobo so a papa adaje boyen e ba no kwan a through zongo development fund yenya yen share ayen akwan eba na astrotels awom ye ya through zongo development fund yen saka yende eba na insu aya no a water project through zongo development fund yet menya yende minim ade a na nadu danko akufuado akofa ba Ghana ha awom ya won yiyen a ye wo zongo won yiyen afi because se Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ada adwene hu se e wase yetime bua ye zongo communities ne dia ane na wase na nadu danko akufuado project bia wode beba no wo mo che ema zongo funsu enya bi ene ensanwam zongo ye wo astrotef wo ye wo astrotef wo Coco Park ye wo bia wo oko asesewa ye wo mechanic water project e wo asesewa a ye yusu zongo development fund e de ye e wo asesewa e ba ni zongo development fund a ejuma